Hello. Hello. Chi sangkai langa marsi ni ha. To chu na khu mi khat ko ma number kan la ya ke nampi media zampi lal ka hi na. Som cha ga ke holim thai dham ground report na ga pi thai dham. Normal phone ha mo ale So ai video. hu na hinan se da chu recording ka bol ya na. Thil so chu chang chu ita hong ke pan ham mo nan se thai de ha. Uni angai nya chu na. Kukin pi Manipurin 25 nia. Ai ho akiman ho ke tha do taka chule. Pastor ho kina ambush ki borna khat perpetrators stadium na. Amo ke head do taka chu tia khat economic blockade announce bole ya chu na. Ke ho jang hin implement chu ka bolo he ya. Ai ni dang a chu hungam lo ya. Zania chu thu gu kamu dung zui wa chu. Truck dim set hi thelpo ding na. Hu ve ti ri a chu zania hi akina nupi ho to. Jingkal ma pi a ke to wa. Zani chu imam lo na. Zania hi CRPF phong hu. Ele RAF phong hu ai ba nga ima cha se bol lo na. To ni lum ke ba gari ang chu Litan police station a ko na chu gari hong chu kanung sor ta ve ti ya na. Ai le anung so lo le hi tia chung lam pi dang thing thing se bi zo mo chu jesemi road lang ne ya na. He lang pangang chu thil cha ki po lu theu hin. Le lam khanai ho ki phin na economic blockade chu ai za pi han ke ti ya na. Tu tu ta lovin lan ha chu bai khununga hi yangang popi a hi azan mama chu gari hi kitin be wa phailanga ko na chu yangang popi a kitin wa ukhulanga pa na hi Litan police station a kiting be Litan police station awang chu gari chu somlang he ti chu ki he ana chu iji thu ka za phat wa chu na tu ni duty cha nang chu mapi ta anupi hoi mataw ta so ai le pungko jingkal pungko dana hi mi pi ban bol di hong chung to nai ma ki su tu wa barricade ima se mo ya chi chu CRPF ho hin khusung ahung hun ma sang wa hin khusung ahung hun ding 150 meters ho ta ve ta khusung ahung hun ding 50 meters ho ti wa na hi tear gas round li langan ka mo cho ta hi mi pi hi lungling law te le ipu hu ya ko na ging han ti chu ke nge lang chu langa sipai apol ho to alin ho to cha ka don pe no ya kal hei do hu agin na lam cha ka vet no le khusunga la sipai lo lo na khusunga CRPF lo lo RAF lo lo hai bang chu tear gas gin chu phai langa pa na sangkai le langa pa na hung gi ngai phat na chu mi pi ho hin ahung ta ve ti chu ki he ta chu na ale khupam langa an kap ke u zu lo wa khong lu ba pa nang chu ban nei cha mi dim lo he la he ta chu tear gas so an ngol kap jing tau na ti phana chu mi hong chu economic blockade nom se la peaceful ta body hong chen atu mang cha la wa gari ho cha se jing ho so na hin ukhul chu mi ki hom hi a ki khomang chu mi en ki tam di lo hin tin tam khat pi chu chi RAF photo CRPF photo chung ka ki boyo wa na pa sangkai a ki bor na mun blockade ki bor na mun chu a khaluwa ya ta he sipai ho tong ki no to lo ai tai ti chara mong di no kyong kai ti di no na ai le ichi jingkala gari po do hi thum ham hi ana truck oil tanker public carrier akuni na thilhin po ho hi sangkai le ya chu o dan wa na thil truck thum ham khat hi sangkai le ya hi o dan in tin ti o dan ho an pui wa hi thil zawai phat na chu na mi pi hin ha ta tin di ka gut no le eta ka ki dal pheng na wa chu tear gas sang hi mi doi jang ke kya ka mo cho blank chunga ka ta lo wa na in era ka ta lo bia mi doi jang ke wa ka mo le ni pi kha ka phau cho alu chang lang na tear gas na kha na aban kit le ni pi kha ang chu tear gas hala ki sukha a ni pi ni total a ki sukha a na ama ni chu kina ke so ambulance a ke ho education secretary pa linpu hin cycle CHC adal pi ana amuna
amuna mong se pe ho mahal regiment ki ti khat hi na amu chu ti le mi hi chu hola chu jaw lo hi ya amu chun aki su khate ni so first aid e bol pi wa na tai cycle chc zona chu ke so ambulance ka pu lai chu pe ta hi khat ki bang sa chik chana ko mo na a hin CRPF ho hi ai ti a mi noi si bolo cho CRPF ho na ti sai da ha ke tunia CRPF ong holang cha officer in charge pang cha mi noi si jing very condescending treatment ti him ken na chu kit le ala wa hi tangkhul khat tangkhul CRPF khat jawin tin ama chun direct na nupi nu sa ka me ya chu mi pi ai witness ang ki ya na ki chi pa chu nin pi do ven kang chu ki huk ka cha ki din ke la azam do so cho se tai ho hen pe la azam tam ki thei lo na CRPF pa cha ma chu tangkhul ho tangkhul ho tel gas ka pa chu CRPF chu hi ya na tangkhul ho akha pa chu na ama chu sial mang ota ama chu sial mang manu na ale hichi buina mun chu sangkai khu hichi highway sangkai mun ta chu ham ale hichi phailanga pana hong da sangkai pha ma sanga ai mi khu za ta bang ma bi za ta ban ho pa sangkai hi phailanga pana hong ale sangkai hi ai mi ko ma sa pen hi na ai mi khu ho ma sa pen na khu ukhula dinga chu na Pangpopi district ading hil se Mongnal Jang na okay Mongnal Jang mintin chele Goltabi ai chu ta chu Mongnal Jang Goltabi chu mi cheng lo hiya na tu pe na he nei le gala mi jam che gam hiya Mongnal Jang chu mi in so na mi khat ham bo mi hom cha mo ya na to Mahadev nuil ta lampi ga chi su na lang hilanga pa na khong ham epeti ham yes Mahadev ma pa na na okay ale to chu aki sokha ho chu tatala mi ni nupi mi ni ki sokha na ale epidinga kiting zo lo ham kati na chu mi na tam lo ham bitira na chu pulang zo na chu gari dim se chu chi theina na ham na echi tel ga san kap ji wa chu na ki cha wa na za mo ham ai lo le epiti da na chu lut thei ting ting la sai ding ale chu ukhul chu mi ai mi ki tam lo ya na a highway to phang hi khothum ki ya khothum la chu khokhat chu min a hal ri a cheng talo chu litan soi phong chu na ta hi a cheng chu kuni bo chi hi ya litan soi phong ba na chu mongkot na mongkot che pu to sangkai bo hi ya mongkot che pu chu tu galji na hi mi hi anh so na mi khat ta bang na a ki chu mi ta mi ka tam lo chu thing sa na sai dinga chu na mi ka tam lo ya cheng le ki ta banga negotiation na hu lo na am dan chu district administration a ko nang ban bol ho chu ki ho pi nge ti sang lo direct nga force an mano chu very unexpected hi chu hita chu ki gel lo cha na ta amon approach an bol lo chu adi ta chu economic blockade ki bola chi chu thil chu ki khama le chun hondo ding chu very democratic manner a ihon protest ki bola economic blockade ki bola amon jang administration nang chu under the government of Manipur a chu amorang chun paisela jo mo delegate an sor ding ki hodi chu thing se na chu na terms and conditions ki holding ki ba chu aki chalowa akalwala chu I honang chun very violent and very hostile education ki bola le bo chun amo chun hitabang secondary state ma ala di hi chu ta tear gas ka ma hita mi disperse bo sa chuna forceful disperse bo sa chu ai ni chu talowa direct na negotiation approach and bolo direct na hita chu CRPF man ka wa hita chu khat na to chu government of Manipur hin na hitu jan ba sa chu iphan tele mi noi si mo chu ka ho mo chu di chuna ko district chu mi ai angai nang chu ki tho mi ya ele thani thum sunga galhum ki thoi je na chu mi nu naw sapang ki the dong chu mi hiya population chu usual normal population sa chu kilhom ma hi chu na mi ang kilhom chong le government in amo democratic approach delegate him sola negotiate bola ki ho na khatang chu nei di pa chu skip a bol wa direct a force man chu okay ke pa me nangi tu okhol district a ipi pen tu hammo sister okhol district a ke so VP admin ka hi ya bana working committee a hi media and security in charge ke
Okay to chu thilum dan chu aban chal be jing aw ma melo le thu he patlang ma nom sit lang ma nom thu hi ta he asit lang ano ti di hi jing sana che government in fees a day lo vat sa na hin tin fees a day na aw le hung win tin lam kai ho to ki ho win tin na e ti dinga ki bol ham economic blockage chu hi chi a ki bol he hi ti chu ki sei ding amon jong alternative route am a ho the chu se okhur district chu iti Impal NH202 bo hi highway lo cho NH202 chu Impal pa na hunga ukhur jo ni chu it is not only the sole national highway na Dimapur from Dimapur via Jasami road na chu ukhula pha the cho government logistic transportation ho chu peaceful the normalcy adai wale chun iti NH202 mi ki phin na chu force an tum te te ngai lo cho alternative arrangement a bolwa Jasami road na panang thil chu apolu theu cho na a hin cho yo si chu ada la wa bowling e ti mo nga bol cho thing san ngi sei la na ya chu ta hi hi ta sangkaya mi alhom je ang chu mi noi siong hin tin by force hi ta chu tear gas tat lo wa ka ma mi doiwa targeted tear gas firing a bolo cho ya chu mi piang chu hinge tham khat khat chu grip chu ga ki lose ji na khai do theu ya ai wang chu hilanga za ka sei ma bang chu zawlin langa chu village volunteer ho lo hang wa chu la chon phat na lama no ta lo so ta hi mi piang hi lung hang mo nga to hi RAF le CRPF apot do le sipai ho yang hi tu chen gya okhula ai mi ho hin i chen ge ham khana sipai security forces ki ti hi hoi sela cooperate ki bola coordinate ki bol pi hiya hi chu mon jang riga ta nei lo wa hi tabanga order a movement wa chu e ho chunga chu jana nei lo lungsit na nei lo lunghem pi na nei lo bia i thamo le chun ki hon jang ta hi sipai ho yang hi amoding yang ki gel ta loading le to hi nang lam kai khan hi na the pi nam pi sanga mi lo si he dinga pi na sai no ma thili ai mi te hin thilo si hi ipat no le hin a hoya hoyin tin na ai wa abul in pat no ha hoi ji alle hi ga thei ji lo na hi chi pa hi ibat na le chun thili pat do ho jo si hi itabang hoi hang le idin pi jo ji po ve ti san hi ke mu na ya chu mi pi hen lam kai hang le kilung to ta til khat nam pi adinga phachum di khat chu bola pat na i pat nga le ta le a chei chen ge din pi de ti hi na mi pi le lam kai chen khom pi dang mun dang da organization dang lam kai ho hi ngang chun ka sei no min na okay a sat na chu thilo si hi mu nge tia le bejke na ki muding lo he na especially in the context of Manipur e ho chu min a koi i chen khom pi ho zo sirin i mu nom ta lo government in jang i ho boina na sa lo tangkul ho naga ho mi gup akimu lo lai ja khu bang si so wa ai wanga government and press release sang hen lang civil society adang dang yang le hi chapang student thum jaw na ami som le mi liki man ho thu hi koi man a sei gin lo cho na ta bang chi na le government ang chen i hoding a gel poi ti chu i het diu hin tin ya chu nampi khan to na ding le nampi macha na ding nampi doi le tu mu na ding a thil ipat do ho hi lam kai hiu tin mi pi hiu jang le hen ha sat na thu ding hiang le tho tin din pi le hen mi janang mi ginang i mu diu government ni nang ki teng le chon o ti khat lunggel cho an nei thei ding in ka mu na ki pa hi i ba ji wa chu kan sei he okay ki pa me tu bul langa hong le lu ke le han to buina hong ki pa chu pungza vela chu hong ki pana to hi tabang condition anum bang pung sagi minute pung ko minute sagya buina hong ki pana na ka sei ma ba chu ki ho nai ma chang lo kusunga hung lu dingo 50 meters so ti ba nai tear gas an kap pan wa ta chu ban nei cha kusunga peaceful ta economic blockade na ki thin ho so an kap pan wa ta so hung lu jing pung ko minute sagi na exactly okay gari te za ta bang ukhur district sunga chu lut nam oil tanker ni to public care tata akil ni to public care thilpo thum na public care chunga hin tin oil tanker hi ni he ta video viral aji bana hile tam ta da ne ke hen na ai le hichi gari ho chu koi nan tolam katina chu atol ho chu sipai ba man an tolam ai lawa le
pangal ho ham ai lo le koi no ho gin mo thaya am ho mi yang gari a chhung to mam se pe in wang atol pon na mm civil mi mama na to rin chule pangal ho hi ding in wang ta sana me na okay am ho mi hong zao jong gin mo thai khat pian chu kel gas ka pa chu ama te lo adang gin mo thai mi mam adang gin mo thai lo ama pa chu kel gas ka pa bo chu amela ki bia chi tangkhul a hi lo wang le naga lang mi he ti wang chu hoi se la ki hi ana nin pi do vin tam mi pi so sang phana chu azam do sa wa ka chul ha man lo hela okay to a chu iwana hi le get ki sim thi ke ko yong chu am ho ma man nan kap khom wa ke la do wa chi nom phwa chu chi ying dan hoi chu na nampua a second na tu ma de chu get chu ka kino to wa langkhat langa RAF for like CRPF for panga langkhat langa nu naw chapang civil mi ki panga ki kino to anunga chu chi ta chu ma sot do te di go ba tear gas kap ki di cha ka bu wang a sot do na wa nampua chi do okay achi do te ni ta tang chu amin sino ki sap ke de okay nge ipipin le ground report nan pi ke pamen aban lang le ipp thu la la mam ke to ke ta hete nge har man tam ta nam pi media channel nin pi wa chi zapi he dinga taro the dinga am jin chunga ke pa thu kan sai o nge khat no hon jong hoi selin ukul district sunga hi ai mi thom cha ki hang le hi ta banga nampia dinga pan kala na ho chule nampia dinga pan kala na wa ikibol na ho noi si tai ki tham na ho hi CRPF for chawa na hi wa noi pumpin amu dingin ka dei sa ven hi ti ta bang pha na nangin nin se ho pi wa ta lang do thaya yum ji vin nang chunga ka ki pa ve okay hele ke pa me le